وەکەن پێشین هەمە ئاماژە پێداک و حاجیەکێ ڕۆژاوا و سووریا جانی خۆش دەستدایە و هات گوتن ji ber celteya dil e. Bizanin bi giştî rewşa haciyên Rojava û Sûriya çawa ye ku zêde 11 sala ye nikarin mubaşir ji rêya Sûriya Rojava derbasî Siûdiyê jî bibin ji bo pêkînana Ferîza Hecê hêja İmad Berho endamê ofîsa ragihandina Lijna Bilinda Heca Sûriya ji Mekehê gelek bi xêr hatin. Hêjayê İmad Hece hewa pîroz bît. Mandî nebin. Rewşa hewa çawa ye gelo? سپاس ji bo Xwedê destpêkê em pîrozbahiya hemû xelkê xwe dikin diriya qenata we de îro roja yekemîn cejna Qurbanê em wek hecacê Sûriyê diriya balêxwerexaniya hewlêrê em hatin vê dekê rewşa me gelek baş e bi rastî spas ji bo Xwedê carana tiştê çê dibin yanî bes zû çareser dibin û gelekî rewşa me baş e em meşaعرê Erefê bi rastî عرفه ما خلاص كر بشتي مغربي برادر ما وضعي تندرستاوي تيك شو وقت بيجن باشا وقت بيجن جدست مت شو البلد لوفانيا خو بيجن باشا حجی عیمات یندی روشوان چاوایه هیچ کس نخوش نکت یا خدمت گزاری بچرانگینه هیچ فرق و جداهی دنا برا حاجیان کرد و جی کردستان بو میناک جی روجاوا دگل ولاتین دی هیه گلو؟ بله براستی تجا يعني جداهی تنه تو هم نفسها دونه جي حاجی کی دیجی کرد بو تدرسیاوی دوزکی خراب بود گرما لی گرمه گلک بود لسعودیه براستی تو بینجی بلابو وضعي تدريسية از خب القلبي تشوم نخشخانة طوارئ بدك العرفة وضعي شارع سركرين ساعات كم نخشخانة ما جير سيروب دان وضعي باش بو ما يفكران راستي تجد حقي تني ابدا وضعي ما وجبو برسكي تكربو مثلا 10 سال حاج سوري نخير وقت للشامي نشونه بس دريا اوكاسيونا سوري دي 2014 اف ملف حاجه دولت السعوديه في دست اوبوزيسيون سوري دست لجنه بلد حاجه سوري ده حرص عليه نسبات معينه حاجه ما قدرن واخر جاربو 21500 كاس سوريا مشاركه كرنت حاجه ده باشا جوي هجمره جناب هوا بحث كري زيدي شخصات كسان بريا فروخانان او دولتيا هولێرێ دەرباسی پێکینانە فەریزا حەجێ بوونە هێندە بە هەمان ڕێکێ ڤەگەڕنەڤە سووریا؟ بله او 605 کەس دریا هەولێرە مەهاتن حتا بێژن حەجا خۆتمان بکەن بەگەرامە و یازدیمەها حەفتا بێت لمتنی امی بگرن راستری می بگرن هولری نفس گروپی ما دیسا می بگرن تالیا حجی وقت بجن ام خلاص مج مدینه بگرن باشه چاوه ها بحجین باشور کردستان روج آوا باکور و روج هلات کات هوا چوا دعا بو گله کرد و کردستان کرن هوا چه بحث کر ولوی داره هفدید کو جهه که هری پیروز و هرو گرنگا کو کرد جهر چهار پارچه این کردستان گهشتنه هفلور راست والله بخواه ما وانديت جي وما زيارت فرميجي جوار شكر وفد باشور كردستاني هاتبون يعني سروك جروبي ما شو الجموان زيارات تايبات ووقت بيجن باش كفتقول هبدو كرين والويت كيش ما هبدو ديت والسرت جاي عارفه وتشيل المكي لجي بيروز همو ما دعاء كرن جبو خلقي ما جبو كسكاري ما جبو همو فرشي كردستاني وقت بيجن جب آرامي جب عاشتي جب خلقي ما جب روجانا وقت بيجن جيان نفا بدعاء بكن ما دعاء همو كسي ذكر حكي هات برامه حكي جمر قوتن مجبو دعاء كر بدك جي بيروز وقت بيجن حاجي عماد خود دعاء واجه سريما وتمام كرد كردستاني كيم نكيا جالك سباس حاجي عماد برحو عندما في سراجهان دنا لجنة بلندا حاجة سوريا جمكه ايفار باش حاجي سباس بايو